Hello guys, Hi guys. Hi guys, hey hian manis ania advanced stylist TMM experience nga Luphut mai ania tuna hemi ol tu cha ka lo zol don ta ni chon hinding ka zo tanga mi zo chon lo len don ni biblan serum le akai oil ha ठीक है हाय मनीष हाय ये मेरा सब्सक्राइबर और मेरा व्यूअर्स ने कुछ पूछा कि ये बिबलन सेरम और अकाई ऑयल इसका फर्क क्या है, क्या डिफरेंट है, किस बाल में लगाना, बिबलन में किस बाल में लगाना, ये एक बार हाय बेटी हाय सो ये बेटी अकाई ऑयल हम बेसिकली यूज़ करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट्स हाँ और जिसके ज़्यादा ब्लॉन्ड हेयर है हाँ उस पर हम ये यूज़ करते हैं तो ये फ्रीजीनेस को कट ऑफ करता है मनीष से जन ही केराटिन ट्रीटमेंट ऑयल ट्रीटमेंट आते मन पुनिता चुन ब्लॉन्ड हेयर आते ब्लीच हेयर आते सम कम ब्लीच खान ये ट्राई में मा सम डैमेज आते अच्छा आते नहीं चो बिबलन क्या है और बिबलन का सीरम बेसिकली हम नॉर्मल यूज़ में करते हैं हाँ तो बेसिकली ये डेली बेस्ड यूज़ है आपको हाँ और ये जो आपका अकाई ऑयल का ये बेसिकली ट्रीटमेंट में ही ज़्यादा यूज़ होता है तो बिबलन हम ज़्यादातर केराटिन ट्रीटमेंट्स में उसमें यूज़ नहीं करते हैं। आप डेली बेस्ड शैम्पू के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हेयर वॉश के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हेयर में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जब ये डेली बेसिस मन तुरन या केराटिन kan mangai lawa chon samro apo man thea lusuk apo man purnia chon intense moisture nia atha matini ole hello guys ni kan soi fia lenga ke mai hian mo kan soi bel lenga chiang thot lo mai thea hengau hi tuna kan saluna hair serum oil kan nei ho te chu anita a chon hengau hi thalom vek ani mo ai nang lawan brand hi chon apol pakhat hei biblan atania chon pakhat jok hi system profession tang lux oil ania hi akai oil thau amazon series tang nia chon hetami hi cadiview akai oil thau ni ta ni chon ti he kan soi fianga an ingredients le an that na te kan soi fia don ani akai oil hian chinni kan nei ta ni ke mani hian chon biblan hi seriously dry anita samro tuk tang khana tha emema chon sam pheng na sal tuk tan pokhan acha ai ingredients a hian jojoba le vitamin E omani chon arim putui emema lusuk zwa ta hian man thei ania samro apo man thei ani chon biblan hi atawlawa I zanga man anita intense moisture ani ka chon samro le sampheng na sata han kan mang or big le ani biblan he system professional lux oil serum that ve na chu kan sam a texture kha ati jang huain ati smooth rei emani ma chu sampheng asiam tha overa sam atinema chot khoi vel pontinom le ani chuan tinan styling don bon hai hi chul te blow dry te ironing te kan man na sat lutuk laga khan aveng emem ta heat protection ani pokani chun athar le na dang chu khami UV protection UV chu hai ni jung na mo UV protection om ngala ni jung na laga kan sam chetur kha aveng boka kha thatna ni emem boka chun hi drop ni khatlek man turani I keratin kha protect boka keratin kha tlama tur kha khami hemi man hian ati dai rei boka atha emani aman hi online chun sang ni zariat somnga borvel ani chuan hei hi akai oil cadiview hi treatment oil ania sampheng ta na tha sam atitlea sam hrisel na kha restore thani chuan hairstyle ti ma noitur ania samnong ate po aman theya chuan hair mask kami conditioner lo jok mask ate pohan apol theya chuan hair color ate po mix theya chuan sam bleach na ate pohan noi thei vekani a mix thei vekani a man thei vekani a chuan hei hi skin a noitur ani lova sama chok khan man turania le bleach ate hair mask ate hair color ate po imang theya treatment tan bi khan atha emania sam asiam tha sam hrisel a restore thani hemi akai oil cadiview hi ole atobera chun akai oil thau amazon series bikha
kan lo sei fiel enga kawlh hin pahni oma ainan lo na chu Amazon series hi all type of hair engang sama pokhan noi thei kan ta ni chun akail berry le olive oil combination vitamin thawm ta sam atinung emema engang sama pokhan noi thei ani a chun sam kak le sam pheng kha siam tha ni chun sam huwa te po sam rawh te po noi te a keratin ti zawh te pon i mang thei ani sam pheng le sam kak sam mor khan tlemin concentrate ta lai in noi don khan chun lusuk zo hair styling ma phan im noi thei boka hair styling zo point mang thei boka hair styling ma in noi khan heat protection an hingal boka samati nunga samati tle a chun sam ati smooth ani chun sam hrisel tha ilo nei thei don ni chun kha khani ta nanglam na chun hair serum ho karon so hi man ram tham tur ni a heat protection atan point mang thei ni chun sam rawh sam nung sam ti nun na kha mang thei boka atha em ma mang nge tawla lo le nge tawla lo cha bok taw online na mo chun sam hrisel thain nei bok don ani kha khan ta se hair serum big kha chu a hong chin do nei tuna enang atha te mai ni a hi kawlh इसका प्राइस कितना है क्या पूछ रहे हैं बोलो कौन सा इसका प्राइस है गाइस 1350 अकाई ऑयल थैंक यू मनीष बाय 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 चलो बाय बाय ओके बाय गाइस